O lea ua see I le malu o peau, ma le fisanga o matangi I le tatou sa. Ma ua whaasolo ina maumali atu whanua lalo. Ina ua tatou iai le lao lao le basa o le tatou tōlaunga I ni tausanga. O le vi inga o le atua, e le whaititia, awa e moni, o ia lava o lo tui mutangi olu. O le tatou malu a papa, ma le lafitanga I mutangi mawha. E Feiloaiga atu I lau Afioga I le malu o le malo ma le masiofo, le sui o le fono sui tofia ma le fanatua. Afioga I le sui Palemia ma minista le kapineta whapea minista Molangi. Lau Afioga I le fonga fitalai ma sui o le Palemia. Ia, lau Afioga I le whaamasilisili ma le pasenga o le whaamasinonga. Le au whaingaluenga tutofia le atua I whatawhaitaulanga I fia. Ia Samoa, ma iona whātumutumunga se ia o atu I se toe tangata. O whaiba uma e tāpua ia o whaiba e manuia. E le o toe pōngi sā ia ai o whinangalo le tuua ai o le tunu, ona o sairinga tonga whiti New Zealand. Ia ma ua taliu mai ma le manuia ma le ato toa o le malosi, e whaawa wai o tātou whaiba matiute. E whaaftai atu, I le au whaingaluenga tutofia le tua I whatawhai taulanga I fia, ona o taulanga ma tausanga Molia. Whaaftai atu Samoa, mai lava I o nao ma whaatumutumunga, se ia o I se apito I titi, ona o lo o tō manatua, o le tō e se ai I nai vai aso ua na I atu. O le ototonga o nisi o Mataafa mo le sila fia I le tātou watunu. E peo na whaelo atu I le vai aso watua nai. O lea ua toe whaanga solo, whainga malanga mo ngā luenga whawai taimi I New Zealand ma Australia. O le whaamoemoe e o atu I a Perila. Ua whao ngāle ato toanga o le whainga whawai ua I le laulau a le kapedeta. Mo le whaatumtonu Folawina o le nei por kalame ale malo mana paanga. O loo whaawau le tāpenanga ale komisi o ngā luenga ale malo. Inisi o fuafuanga mamao ale malo e pei o na silafia. Ua tauwhia ai mo se taimi letu mau le whaasala lawina o awanoa whai ngā luenga. Mo se basenga o le o whai ngā luenga ale malo. O loo I le whaawainga le komisi. O te manatu e whaapula lai titi le bala lea ina ia nofo silafia. E leo iai se fuafuanga ale malo e abesea ni tangata whainga luenga o iai nei. O awanoa foi o tauwhia, o awanoa fou, ma awanoa e lei whaatumuina. O lona winga o lo o whaawau pea I lātou o whainga luenga I le taimi nei. E whaatino le au nanga mo Samoa. E tusa mo le lātou walawina. O le ngā luenga le komisi, o lo o ilo ai po o tala whengai. Le au whainga luenga, ma le whaato atoanga o ngā luenga le malo o iai nei. Ma le taualunga o ngā luenga mo o mia. Mo le ati nae o Samoa. E peo na whata o toatu I le taiala o le lumanai manuia o Samoa. Lua afe lua sifutasi lua fululua, e anga I atu le lua afe lua sifululima lua sifuluono. Ua tele tausanga na o tātou ngālu lue mai ai I taiala mo le atina e o Samoa. Mai manatu sa ngawhatauri mai na ai le whatinonga o ngāluenga I le vai taimi. Peitai, o lea ua see lo tātou sā, I le tutongo o moe fou, ua manatu ai foi. E ao o na tua ilo, ma whata oto le lei le au whaingaluenga le malo, ina ia mauti noa. E ngā whatauli mai ina, le whataunu ina o le taiala o le lumanai manuia o Samoa, o loo ua iei nei. E iai ia tofinga fou ua maea o na whaamaonia e le kapineta mo tātou ofisa I New Zealand.
O le komisina mawalunga o Samoa i New Zealand i le tātou ofisa i Wellington. Ua tofia ia i le Afioga ia afamasanga whamatala to le foa. E manatu e le toe tau Feiloaiga le atamali o le atunuu. Ua loa fo i tausanga o lana au nanga ia Samoa. Ai mai se o lona silafia le whaatinonga o ngā luenga whaakonisula i le tātou whenga ia i mamalo mai fafo. O le Afioga ia afamasanga sa whai makonisula awao i au pilani i la whiwselau balufā. O na avea i lea ma ampasa o Samoa i Palisauma mai le whiwselau baluiva i le whiwselau fitu. Ua whaamaoni a fo'i le tofinga o le Afioga ia whemata palusalue whaapo le lua. E avea ma konisula awao i au pilani. O le Afioga ia whemata sa ngalue le ngata o se minista o le kapeneta o se whaipule. Ai sa avea fo'i mataitai o le vaenga whaupu whai o le tautua Samoa i tausanga ua mawai. O se tamali i whaalorungia, e le ngata i le malo maona upu whai, ai whapea fo'i i nuku mawhioani. Ua tofia fo'i le sunga i a batu itui a Pete Meredith, e avea ma konisula awao o whiwhatawa inga i au kilani. Ua lava le tomai ma le angawaa o le nei tamali, e whaatino ai le nei tufinga awa sa ngalue ai mua. O se tofinga tā ua tele le nei tofinga, a o tātou ngā lulue, e una ia malosi a wanoa o whiwhatawa inga ma New Zealand. Ia tātou o loa au nina atu hawha. Una ia pea le tā ua wawa no tutusa, mo tātou tangata uma, ma le lava tāpena ina le lei o a tātou o loa fou. Ma o loa ua whaaisa mo maketi fafo, mai sala whai, ua whaamaoni ai e le kapeneta le toe whaaleleia, ma le fafo wina o le whalepopo tuai o le malo o i sa le lolonga. E avea ma whale tāpena o loa tau whatoanga. O le nei ka ngā guenga, o le a whatupeina lava e le tātou malo, ma e whaamuemoe ma e tutonu o le isi ono masina. Ai o lo oto pea, isi fuafuanga le malo ma ana paanga, mo le toi whaaleleia ma le whausia ina o le ofisa whatoanga ma whainga whaiva i sa la whai sa vai. O lea ua whaanga solo, le toi a e o a onga, a alo ma whanau o le tunu, e le ngata i Samoa nei, ai o i latou ua whaamanuia ina i a wanoa Sikorisipi, i Australia, Fiti, ma New Zealand. E ai fo'i se taimi e tu wa atuai nisi ua whaamanuia ina i a wanoa i Saina, i Apani, Peritania, mai si atunu o Lalangi. O loo whaau au pia fo'i o na tuina atu e le tātou malo, a wanoa Sikorisipi le Universite au Samoa i nisi o Polokalame, ai mai se i mataupu taua onga ma le soifua ma loloina. O lea fo'i e whaawau a wanoa mo Sikorisipi i mataupu tau whatoanga i le Universite o Pasifika i Alafua. A o le vai aso nei fo'i na whaamaoni ai e le kapeneta, le langolangoina o nisi fo'i alo ma whanau le atunuu. Ea o ina ai mataupu ese i New Zealand ma Fiti, e toa whase fulu i lato o le a whaamanuia ina i nei Sikorisipi al malo, ma e le titi fo i le tasi tesi ma le 3 miliona tala o le a whaaguina ai i le tausanga. Ua whaamaoni e fo i le kapeneta le whaatauina mai o nisi o masini whaamamatoto, se tolu se fulu ina ia mawhai ai o na whaalelea atili le tuina atu le nei au nanga mō tātou tangata. E le o tui titia le a whai o i lātou e mō umia le nei au nanga ma ua o lava i tamaiti laiti ua lātou whaungaina. O le naunauta inga le malo i tapu e pea ati na e nei a o una ia le tausinga le lei o le soifua maloloina
o tātou tangata e tusa o whautuanga i tāngā ruenga o le soifua maloloina. Sa moae ua tuana i tala o le vai ma le usonga i si le o tātou aturu. Awa ua tele suinga fōu uanga i mai. Ua whawhaingatai nisi o taimi o na whaasotai le soifuanga i ia o na pō. Ia ma le talu fōu o le puna o Finangalo ma manatu. Peitai tātou te lave i le solo le lei, tātou te lava fō i le tinga ona o le tātou wala awina mai le tua. O le tatalo lava Samoai. Ia tātou la lango whaatasi, wa o le puna, ma le whanga e o le oro whaatasi, e tātou au nanga i aso uma. O le mea moni, e au maa le umanongi, a e le tāpatapa ai le pala. E le au ngāfo i le nauna watu o le tātou mālo i ana tāpenanga uma mo le lumanai manuia o le atunu. Pe a lau whito ai, le a pe foe i o tau Finangalo. O le tātou ngā lurua whaatasi, o le tau nuku wai, o le tātou wholanga, i le whatua tua i le nei tausanga, ua tātou savalia. Ia, whaamanu i tere le tua i le wholanga Samoa, i le tātou wanga i atu i le whae unga o le mai aso. Good afternoon, Samoa, and welcome to another edition of our weekly briefings from the government. I wish to start today with a note of thanks to appreciate with sincere gratitude all your prayers for my health and speedy recovery while away from Samoa in the last few weeks. After Tele, to all the church leaders, government colleagues, village councils, and our people. I also thank our diplomatic community for your continuous support and commitment to Samoa's development. As alluded to in the last briefing from government, we have resumed the RSE program for seasonal workers to New Zealand and Australia this month, and we hope to only improve from here on. The Public Services Commission is continuing its review of Samoa's workforce, hence the decision to freeze new and vacant positions for some officials until PSC completes this reform. It is crucial that government is well informed of the current status of our workforce, in line with the Samoa Pathway for Development 2021-22 to 2025-26. Cabinet this week had discussed and appointed Afioga Afamasaga Fa'amatala Tole 4 as Samoa's head of mission in Wellington. Afioga Afamasaga is a former diplomat with vast experiences in this capacity, as in addition to serving as the Samoa consular in Auckland in 1984, he was also Samoa's ambassador in Brussels from 1989 to 1997. Cabinet has also appointed Honourable Afemata Parusalue Fa'apo'olua II as Samoa's Consul General in Auckland. Afioga Afemata is a former Minister of Cabinet and a former leader of the Tautua Samoa Party. He is a well-respected leader in both government and the community. Sunga Vatutui Apete Meredith has been appointed as the Trade Commissioner in Auckland. Vatutui possesses experience in this position where he was previously employed. He also served in many government boards and as India's honorary consul to Samoa. To ensure that the preparation of frozen goods and fresh produce from Savai comply with international standards and costs of travels for Savai farmers to bring their produce to Apia are spared, government has approved the renovation of the old government copra warehouse at Salelolonga as a packing house for Savai.
This project will be funded by government and should be completed in 6 months, while anticipating approved donor support for the Ministry of Agriculture and Fisheries Office at Salilulonga. The development of our young generation as leaders of tomorrow is continuing with scholarship opportunities, not only from our donor partners but also government funding. Existing Government of Samoa scholarship schemes include scholarships for education and health programs at the National University of Samoa, as well as agricultural related studies at the University of the South Pacific in Alafua. This week, government will also undertake a review of scholarships to ensure alignment to the human resource needs of the country going forward, whilst approving scholarships for further 40 students to study in New Zealand and Fiji at a cost of over $1.3 million a year. Tala. This week, Cabinet also discussed and approved the purchasing of 30 new dialysis machines to improve our support for the increasing number of dialysis patients at the National Kidney Foundation. It is indeed alarming to note that there are now young people also treated at the foundation. The government, while providing these machines for treatment, will continue to pursue, promote, and encourage preventative measures through healthy living and healthy lifestyles. Samoa and our diplomatic community, I continue to appreciate all your contributions and endeavors for the development of our nation. I believe that with God and in unity and in the spirit of true friendship, we shall overcome all challenges and achieve our goals and aspirations for Samoa and its people. Soifua Maimuia. Yeah. If you have tātou tupinga I au ngā loi whako pia rea komisina ma te konsuna. O wala atu siri ono leo o iei pilipili no ni sotomani. Ai po lea se whinga whaavai ai wā o pio te mantua to pinga nei. Pia Tusitala loa. Ia ai fua hoi le isi I balo hoi I whako tātou whaipa au na pia hoi ala tu sui nei. I te ilu atu sa. Lea se sire e rau whionga ma le whinga mano I tunala. Ai lunga e sao le tūlanga whape e Tusitala lo. E ai ia tausanga whatūlanga o tātou tuwhinga I. Ole ia ole whaawa. Ai le ole Tusitala lo. E lava ia ole teimi masani lava ole taitonu tausanga. Tātou wara si I lewa e whinga whaavai pōle ma pia whamboe whatino ia apiri lalo whionga. Ai po ani ai inga pia mwhaunga o whaata mai po ani ai inga o ta oto I le whinga whaavai pōle. Ia atonu o le sa whengai oto le wasenga o le au Tusitala ma whaaringa fo I sa tau awina atu e le sui Palemia e vai aso mwai. Ma o le fo e manino o le ei le soa komiti a le kapeneta o lo o whengai ma le toe whaalele o tātou whenga whaavai. E tele lava mea o lo whengai ma le komiti sa tui nātu I le kapeneta. E le ngata I le ngai o inga lava ia ma Mataafa I o ia le matanga ben. Ia a o awala fo ilea e tō Fiame ai lātou o e anga baa mo ngā duenga nei. Ia ese e pei o le mea sa maitawina e le ita oto le leini li whenga whaavai I tūlanga ia. Ia a ta oto atu I le matanga duenga ia pei o whaangasoronga masani lava I ngā duenga whaamtanga duenga ai pei tai. Foi lea e tautulanga ese mai le whaangai o inga
o le porkalame lea. Mai o se vainga e mwhai ona whapea tu se whaamtalanga lata mai. Poi le ele ima whai ona liliu le ngai o inga whaamtanga duenga ale madu e fua i mana onga o le tuainga porkalame lea me mua lina. Melo na lua ele ima nino fo i le whaatatianga pe o fea pe whawhea ona fili mai. Ea e pe e sala ese lava ia le whatinonga. E pe o nai tū na whaaloto i whale, e le ngata i mtanga luenga o titonu lava o Samoa ia, e titau ana tātena iai. E iai fo i le tū whaavai whafo, whaavao malo awa na amata por kalamele ni. Sa amata i lunga o ni, fo i le o ni malienga whaavao malo. Na amata mai fo ile le tūlanga o le au whainga luenga e anga i atu fo ile i mea tau whatoanga. I ai mese lava le piki ina o fua o whatoanga tūlanga nā. Ua maita winga, ua sosolo le polkalami, ma ua mata na whaala wa i tele atu i isi vaenga tumaoti po isi sectors. Ia whai mwhataitainga o le au whasimanu, ia solo atu ua pe ua whaupopo ane iai, ia tangata hoi e kāmuta, ia solo ane le tausinga o tangata mātutua, ia whaile ua lautele. Ai o le si whaavai lava o le porkalame lini, e le ngata e anga i ngā luana whawhatoanga. O tangata e fili, o tangata e le whainga luenga. Ai ona ua whaalau tele. Ia o le ua amata ona se e atu ia tangata whainga luenga tātou o loo iai tō mai whaapitoa o mana onga ia o le porkalame lea. E eilo whamoe moe o le masina fou e Feiloaiga i taitai o le Pasifika i fiti. Mai o te manatu o te fia tuilunga o le laulau a whono a taitai o le Pasifika. Ai mai se atu nuu ia pe o tātou le ave tātou tangata whaingalunga. Ia ma le fo e fo i Australia ma New Zealand. Se i whiri whatasi ma to e silasila. Ona e whai o mana onga fo i leo o atu nuu ia mō tangata whaingalunga. Ia mō tātou fo i mana onga ina ia maua wanoa whaingalunga. Ai le mawhai ona alofia ai, ua amata ona afia. Le ati na e o le tātou atu nuu. Ona ua whapea ona awe e se atu nisi o loo iai e tō mai whapitoa. E mō mia fo i mō le tātou atu nuu. Ia, e pei o i tūla na lautitele. O loo vai iai e le soa komiti e le kabineta. Ai mō koelea o talitonu e reilo whaamtala atu le mele a ngai iai e tāpenanga. Ai sidi e ona tatia ia inga whaapitoa. Se ia mai ale le ia ngā luenga ale komiti le mawhai iai e se tonu mautu ale kabineta. Wai, ta ua le fontana le masina fōu a taitai le Pasifika. Oi o masina nei ia, whai unga masina nei sa. Le iai ta upu lea sa tātou talanoa i fōi le transporta usanga te nei si tau whenga fōi toi au mai nisi o tunu. Tele nisia i tonu o le whono lea le Pasifika. Ia lewa whai ngā runga le Palemia whiwhiri e fōu piti. Lewa tawhar whina ngālo fōi o Presteno Pipati. Ia toi langai mai tonu o tātou whono o le aingo tātai o Pasifika. Nā sau whina ngālo. E tāua tele, le vaenga lea i le tui mātu, le Micronesians. Mai e monia o lea sa sala ese whina ngalo le whainga malo Kiripati. Ai sa ia le anganga sa whaalia ne tentei whono fo i le Palemia le ftoa mawai atu o Palemorama. Wa sa whaifo ilo ne ia tiu te matala noa i Presteni. Sa aliani mai lava e fo i le e ale fa moe e toi fo i mai tonu o le ainga o le Pasifika. E wila e pe ele awai mai e le taitai fontanga taitai. A sa wha awau ale awai o
o vaenga ese o le malo ki le pati I Palemia ko ile le tatou faitulangi. Ia ai o te manatu o tā ua tele le soso atu o le ngaluenga whataitai a Palemia o fiti o alatou le taitai fono nei le fono a taitai o Pasifika. Ia malela ua maua mai e le toi tari umai alua ia o le renga maru ki pati. Mo le nei lava vai tau ato nue le tau whaamalama maina foi le angai mai uma o isi malo te tele. I le tātou tūlangi. I le se tūlanga me whai ona tātou whapea I se tū whatau wahanga fwoi lea po o whea le mea fwoi le tā ina iai ia whamoe moenga o le Pasifika. O le mea la lea tā wai te whamau popo lava o le tātou tūlangi. Ina ia mautinoa o amana onga o le tātou tūlangi. Ave e le whaamua. Ia mama whai fwoi ona Tusitala whaianga I paanga nei o loo anga I mai tātou tūlangi. O te tonu aia. O malo uma ia ua pewa se vainga o loo anga I mai I tātou. O whainga malo ua lewa tātou whai mea whatasi. Mai le whape ini malo o fou o I leo iei. Ai pe o le winga ma le natula le o pūlenga. O I lea ia o ai lono malo si e ta ina tuai ia loto malangona ma mawhauwhaunga o le whainga malo. Ia ai pe o le ua ngai mai a tātou Pasifika. Taula lata mai la whaima whaitaitai o le sa bala aulia mai ai taitai Pasifika e malo Amerika. Sa e se matou foi fatana noanga ina ia whaamanino o atonu a ia whaavai ia Feiloaiga. Ona sa matou mai tawina tātou Samoa. E rei wala au ina umai ia sui awai o le tātou I tūlangi, o le members of the forum. Mai o le wingal na o le whamtalanga le whai atu. E se le tā ua e whai o le whaamau popo o tātou. Ai o le amana ia fo, o le mau poponga lea, o le tino lea o taitai o le Pasifika. Sa whai ala sina umi o le taimi. Sa whai e whetu na inga ai le I tau nuu ia le Feiloaiga lea ma Amerika. Ona mai le vainga ia tātou Samoa. Al tātou tali fo I le whai uma isi malo ia fia Feiloaiga mai whai tūlangi. E le se a whai na I Feiloaiga ia le vao malo taitasi. Ko I lea Saina, Amerika, New Zealand, Australia, ma tātou pailato. Ai Afia Feiloaiga mai loa ia whainga malo nei te tele. Ma le I tūlangi. Malo si la le tātou mau. E au na amana ia sui uma o le forest. Mai na o ala na taunuu ia le tūlanga le na le mātou Feiloaiga ma Amerika. E le I whaatasi atu ia taitai o New Zealand ma Australia. Ai le avea ni se vala ulia ia New Zealand ma Australia. Ai sa mātou fina. O New Zealand ma Australia ia I tonu le tūlanga. Ia ai fo I ona iai a whainga whapaanga o le New Zealand ma Australia ma Amerika ma isi atunu. Ai pesa manatu ai fo le e tava vai ese ia New Zealand ma Australia ai wangata fo le I whainga malo atu motu laiti. Ai o le maula tātou le sa mori e ai. O mai pe New Zealand ma Australia e le whapea e le taimi e tutonu o le tūlanga. Ai taimi e le tutonu. O e tawana Naomi pea. Sa whaila ia lato ampasa masui I whanutanga ia na mato iai ma le presidente o Amerika.
No, Fiame famon mole. Oh, setas kele oilo ko ga wai so sila Fiame ta upule papeo le na basi le sena tsani ni kasang le tapu to e matu tato olo. Au setas le mata upule sa tsani mo le sa mo ato. Tapa ina pole so pinangalu ya ile tu la famon mole la famon. Ia apa pea o se fai unga senat. Ia o le mea lava na le loto i fale o Amerika Samoa. O le talanoanga i le pa o Samoa e lua po le ato Samoa. O le pa o Pulenga, the executive. Mai vanga nai ua mai se longo. Mai le Pulenga o le whainga maru. Ia na faile i o se fuafa ai o le tulanga i o fai unga fai o le senate po le fono fai tula fono ia o me lava na tau lutu fai ma le la fiona se fina mani fa ma vai ngani Palemia o Tusitala e te ma pa mata e se Fiame fu io ni se mata o kusa so alo pule e na fiona ma Tusitala ma spesso ia ino ma ele o ese se polenga nai tu ai mese ona o le vai fai la vetas ne mo na ai foi se swing ia e pure la vale malo ia foi ele fa pe foi ona o sui tai pe na o fa pe o sui tai po le sui foi vai tu lai mai lete e a swinga tu tu mai swinga ia tatu fu ile tatu ai le se me o atania mai nei tai o e ni swinga o fen fa vai le malo ni sila talu le suia inga le o tu finga o fenga malo le e ole e se le malo le fu ai mole le fa po le sa mo pe tau. If you say then you're malo, then that's social media. Pe se tava fenga pe to se la wa fe se fai numero fa pena No, Fiame famon mole na ole tulanga le tangata o se fuang famon mole ale o te mani tua sa e se tasi to Feiloaiga na sa no ai se community polo o ilo ina ia le tau o se fuanga poli ase tu na famon mole ale a so sa mo so pinanga ole tatu talanga nan fai e pesa anga ele fam talanga ele tatu price control ele tulanga foi ole tu tino na ole malo e vai le fatulanga ina ole tau lo ole siti ole tau so fuanga ya ele o se tulanga o tanga tasi na tatu no o lo fa penale Afioga o tamau ai no so io isi penga malo ia ona o mafuanga o le tatu te faitau pe ai mamala malama ai o Afioga o swau o le tau swau e falangolango e le tele o isi atina ele ngatai malo si ana ko le energy ai foi le a fo i fela o ina e a fai nai ia va la ulo o vale ia o tau fa o popo uma na mia ia ele ngata e pa u i company fe ngai ma fela o ina e fa pena foi ona pa u i lunga o business company o lo fe ngai la to malinos ngosio o lo ss No, Fiame le forensic audit kama mole ape o Mataafa o la polisi uni pangaso. Ele o yese fama talanga lata mai. Ko ele se tulanga o ferme o ye na pauli mele o te fama wina. Ko ele o le fofuanga o mon fatati e fati no le kana mele ai. E mane to presidente minister tu pelo
Nako malipod kalame na. Muli. Ai famon mole ole tulanga le loilonga ni sa fai mole komisio fai na palota. Ole tuman tua ka ke o tau sanga ni se ele na ka ka mai a. Ole se tulanga o ko o ngai dia se. O te loa ua mai ai ele ngadu. Ai ole tu singo le lato li poti. Ai foi le o te mana tu se tengi la tamai ole a tati am li poti o te loa o uma le ngadu ngadu. Ai le komiti. O te loa o te Palemia, te foi le cheno o paso lau le su tau mai. Ai, Ia la vai, vai mo mai.